Tengok ni guys, ini Denza B8 kereta China paling mahal sekali di Malaysia dengan harga lebih RM1,500,000. Let's check it out. Technically, Denza target SUV recon macam Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender, Range Rover, semua. Tapi kalau kita tengok harga kereta baru saja, B8 ni sebenarnya lagi mahal pun dari Audi Q7, BMW X5 dan Mercedes-Benz GLE. But the thing is, model ni jauh lagi besar, lagi high-tech pun kalau compare dengan kereta-kereta Conti tu semua. Well anyway, jom cerita pasal jenama dia dulu. Kalau Toyota ada Lexus, BYD ada Denza. Tapi model ni in China sebenarnya dia pakai brand lain lagi. Nama dia Fang Chengbao. But for export markets, dia bagi Denza lah. Bunyi lagi upmarket. Untuk Malaysia, kita ada dua variant, Dynamic 7-seater RM499,000 dan Premium 6-seater RM519,000. So macam saya cakap tadi, inilah dia kereta China paling mahal sekali sekarang ni. Itu kalau korang tak kira Lotus lah kan. Harga dia tinggi sebab ini PHEV ya, bukan EV, so tax dia lebih tinggi, plus dia fully imported CBU lagi. Dari segi styling, kereta ni memang nampak besar dan impresif. Part bawah dia semua warna hitam ala off-roader lah kan. Tapi yang ni gloss black je, bukan plain plastik. Lampu dia pula memang boleh nampak lah ini ala-ala Land Cruiser 300 sikit. But it still looks good lah. Paling menarik sekali, dekat tengah ni dia ada infrared night vision camera tau. Dia dipaparkan untuk driver punya digital meter. Dekat belakang pula ada kamera di atas ni for a digital rear view mirror. Tapi dua-dua barang ni hanya untuk variant premium saja. Yang aku suka, dia ada parking sensor atas cover spare tayar dekat belakang ni. Jadi dia boleh detect lah kalau ada halangan dekat belakang sini. Aku sendiri pun dah banyak kali nampak driver G-Wagon reverse park sebab dia pakai kamera yang pandang bawah saja. Dia tak perasan spare tayar belakang dah nak langgar dinding. That to me memang penting lah sebab kereta ni panjang gila 5.2 meter, so you'll need all the cameras and sensors masa parking nanti. Yang aku tak suka, untuk Malaysia kita dapat side steps biasa saja, bukan an automatic folding one which is available in China. Tapi Denza Malaysia cakap inilah spek paling tinggi diorang boleh dapat untuk pasaran ekspor. It's the same story lah dengan the LiDAR setup di atas bumbung. That is China only. And in fact, dekat sana ada option for a drone system yang boleh launch dari atas bumbung pun. Memang gila. Tapi dekat sini, tak ada lah. And by the way, that small window atas bumbung tu, tak ada function. The good thing is, dua-dua variant kita dapat a fully advanced DSAS-P suspension system. This is a fully active hydraulic system ni. Dia boleh adjust ride height, naik, turun, keras, lembut, semua sekali. Tapi ini belum lagi DSAS-P Ultra yang viral baru-baru ni. Yang tu boleh angkat taras satu-satu, lagi canggih. And by the way, rim dia saiz 20 inci, kecil sikit dari China, dan tayar dia Michelin Pilot Sport EV. Masuk dekat dalam ni, dia cukup premium and rugged at the same time. Skrin tengah ni 17 inci, serius besar. Tapi untuk Malaysia, kita dah dapat the second screen sebelah kiri. Build quality dia memang superb, dari atas, tengah sampai ke bawah semua pun proper leather. And dekat tepi ada real wood trim lagi. Lepas tu gear selector dekat tengah ni dia timbul secara automatik masa start engine. Dan controls dekat belakang ni tengok, semua crystal, really cool. Bawah armrest pula ada fridge dan kerusi depan dia semua ada ventilation and massage functions. Kalau pilih versi premium, it even gets dynamic side bolsters. So bila korang ambil corner, dia akan ketatkan part tepi tu. Selain tu, nak buka pintu, tekan button saja. Bila tutup, dia ada vacuum function dan tingkap dia depan sampai belakang semua pun 2 lapis. Speakers dia pun special sikit. Ini jenama Devialet, a premium brand dari Perancis. Yang potong sikit, satu ni je lah nak adjust steering, masih lagi manual, tak ada power. Masuk baris kedua, versi premium dapat individual captain seats macam ni, versi dynamic pula a normal bench. Ruang dia tak adalah besar mana for a car this big, tapi untuk versi captain seats ni, dia ada massage function juga untuk kerusi belakang. Baris ketiga pun dia ada power recline, tapi ruang dia ketat dan kerusi pun kurang selesa. Boot dia buka ke tepi dan ini semua manual dia, tak ada power tailgate, and even the space pun with all the seats up memang kecil, 150 liter saja. Tapi nak lipatkan kerusi senang, tekan button saja. Dan nak masukkan barang pun boleh turunkan suspension, so tak payah nak angkat tinggi-tinggi. Next, jom cerita pasal the powertrain. Like I said, ini model PHEV bukan EV, so dia ada engine di depan.
So dia combine a 2 liter turbo engine di depan dengan 2 electric motor, satu di depan, satu di belakang. The total system power output dia 612 PS dan 760 Newton meter torque. Jadi walaupun SUV ni memang serius berat ya, dia bukan 2 tan sahaja, dia 3.3 tan. It still can go from 0 to 100 bawah 5 saat. As a PHEV, korang boleh charge sebelah kanan dan isi minyak biasa sebelah kiri. And to get a full combined range lebih 1,000 km, dua-dua dia punya bateri dan fuel tank pun serius besar, 36 kWh dan 91 liter. And by the way, walaupun ini SUV PHEV yang sangat high-tech, it's still a serious 4x4 yang boleh bawa masuk off-road. Chassis dia masih pakai a ladder frame setup, bukan unibody. Dia ada mechanical diff lock depan dan belakang dan macam-macam driving modes, termasuklah 4L. Nak redah sungai pun dia boleh tahan sampai hampir 900 mm, no problem. Nak buat a tight U-turn dalam hutan, dia ada leopard turn lagi. As for safety, semua complete. Kereta ni ada 9 airbag termasuk rear side and front center. ADAS pun semua complete. Even without the LiDAR dekat atas, it still has a level 2 semi-autonomous driving feature. Last kali, Denza Malaysia offer vehicle warranty 6 tahun, free service 7 tahun dan battery warranty 8 tahun. So guys, now that you know everything, berbaloi ke tak Denza BA ni dengan harga lebih RM500,000 di Malaysia? Tulis kat bawah.